Sapa menjelang presiden? Baris gede. Rok rijong paduka Batara.
Murid kaya hati kesah. Iya teki. Baris kedia ngaturaken sesolahan. Dari mana sembah ingsun? Dahatin bagio tanpa ingat. Riwus datang yang paduka batara. Nganyutaken malaning dekat. Ngametir hamertu. Tiba ka kenering puan kabeh. Sidarastu rahayu jagat. Ong pome. Rantenku. Kalau lewati baris gede. Duduk kurang pariatnya. Kepada kawin ini. Bu! Tulus mardian puniki ayah ini mangga perke maka situ sekala mangga presiden mau taikakan puniki kada tulus lalu kami sampun meraga ciri-cirinya ide betara nurin kayangan tiga kakak desa punika betara tersana sani